Hello guys, welcome sa ato ang sample problem part 2 regarding frictional force. In this video, mag-solve lang ko usa ka problem regarding frictional force. Sige, di na ta magdugay, birahan nato ni. A 4-meter ladder weighing 200 Newton is placed as shown. This one. When an 800 Newton person climbs 3 meters above the lower end, the ladder is just about to slip. Nagpasabot ani, hapit na mo ligas o kanang ma-slide o mo fall down. Find the friction coefficient between the ladder and the floor. The coefficient of friction between the ladder and the wall is 0.20. Atong pangitaon is coefficient of friction. Kay coefficient of friction man, una, unsa to tong hinumduman? Unitless and always less than 1. Karon ato ang kwaon ang mga existing forces sa atong system or maghimo ta og free body diagram in order nga mas dali natong ma-solve kini nga problem. We have this ladder, mo na imuhang wall and this is your floor. Og mo na iyahang angle 30 degrees between your wall and the ladder. Ug ang imong ladder, again, kay height nga 4 meter, gihatag man ni. And then, weighing 200 Newton. So, mo ni ang weight ni ladder. Asa man ni nga point na locate? Siyempre, sa imuhang centroid. Muna kay 2 meters. Muna ang weight ni ladder. Next, when an 800 Newton climbs 3 meters, this one. So, weight ni man nga 800 Newton and located sa imuhang ladder 3 meters kani nga part. So, you have this 4, 3, and 2. And then, para di ta maglibog, ato nig i-designate nga point A and this is point B. Karon unsa pa man ang mga existing force nga naa sa imuhang system gawas sa weight ni man and weight ni ladder. Kay na may contact between ladder and the floor, gitawag diri nga reaction or force normal A. Mo ni siya nga imuhang reaction. And then between the wall and the ladder, kay contact diri nga force normal B which is perpendicular sa imuhang surface. Kay ang imong surface diri ang wall man, therefore perpendicular imuhang force normal B ani nga wall. Kanipod, perpendicular siya along A. According sa problem, the ladder is just about to slip. O hapit na siya ma-slide or mubaba. Ang pangutana karon, asa ka malocate imuhang frictional force? Take note, pagsaka sa tao dire kay going down man, kaning naa sa imuhang point B, mo down gyud na siya o kaning nasa imong point A mo going to the right, di ba? Na-imagine ninyo, pagsaka sa tao diha tungod sa iyang kabugaton, kana mo down ang point B between the ladder and the wall o kaning point A between the ladder and the floor going to the right gina. Therefore, at point B, ang imuhang frictional force B is pasaka. Ngano man, kay kani panaog man iyang i-counter. Dayon at point A kay going to the right man na, ang frictional force nimo is going to the left. Iyan ang i-counter. Og mo ni tanan ang existing forces sa atuang system. Kung ato ning i-simplify para mas maklaro pagyud, we have this one. Force normal B, frictional force B, angle 30 degrees, 800 Newton nga weight ni man, 200 Newton nga weight ni ladder, frictional force A and force normal A. Mo ni iyahang existing nga mga forces. Ug again, kinahanglan ginato na ang force normal or ang reaction at A ug B ngano man kay ang frictional force, again ang equation is coefficient of friction times force normal. Kay naa nataan nga free body diagram, we can now solve for coefficient of friction between the ladder and the floor. We have this one, mu A or the coefficient of friction. Kay kani man ang gipangita along
floor man, mag-start kita sa summation of forces along x equals 0. We have force normal B, this one, minus frictional force A equals 0. Therefore, natay frictional force A equals force normal B. Kay sa x-axis, duharas sila. This one and also this one. Ang kaning upat, puro naman na sila y-axis. Muna kung ato ning i-simplify, we have mu A, or the coefficient of friction along floor and ladder, times force normal A equals force normal B. Munang imuhang coefficient of friction equals force normal B over force normal A. Ug mo ni ang equation nga atong kinahanglan gamiton para makuha nato ning friction coefficient between the ladder and the floor. And to find this one, we need the value of force normal B and force normal A. Pero naatay angay bantayan unsa man. Since this is coefficient of friction, o kung maingon kita og coefficient, that is always less than 1. And to make this less than 1, kinahanglan ang imong force normal B is less than force normal A. Kaya ang mahitabo man gyud kung si force normal B is greater than force normal A, more than 1 na siya. Okay. Kay naman ta along x, atong i-try na pod along y kung kinsa nga value ato ang makuha. Karon sa summation of forces ta along y equals 0. We have upat man ni ka force 1, 2, 3, 4. We have force normal A plus frictional force B minus 800 minus 200 Newton equals 0. Kung ato ning i-simplify, we have force normal A plus coefficient of friction between the wall and the ladder B na ang value is 0.20 times force normal B equals 1,000 Newton. Ako ra nang gi-add-in, gi-transpose to the right. Mo nang na positive siya. Therefore, we have force normal A plus 0.20 value sa coefficient of friction sa imong ladder and wall times force normal B equals 1,000 Newton. Kaya at summation of forces along y equals 0, wala man gyapoy nakita nga value ni force normal A ug force normal B. Karon mangita tag paaging ang usa nila ani ma 0. Na unsa kay atong angay himuon nga summation of force along x and y human naman ta gamit. Diha na mosod si summation of moment. Mo nang summation of moment at A equals 0 to find force normal B. Mo nang diri ko nga part nag moment which is counterclockwise. Therefore, force normal A and frictional force A, that is 0. Kaning duha ka force dili na nato ni kinahanglan. Ang mabili na lang si force normal B, frictional force B, and then 200 and 800 Newton. Kung kuha na to ang equation base aning free body diagram, we have this one. Negative force normal times 4 cosine 30 degrees minus coefficient of friction at point B times force normal B times 4 sine 30 degrees plus 800 Newton 3 sine 30 degrees plus 200 Newton 2 sine 30 degrees equals 0. Wasig libog mo asa manigikan. Atong usosahon pag-discuss ang every force nga na-involve aning equation aron mas masabtan nato kung asa gikuha ni nga mga value. Ato sang unahon pag-discuss ang ilang sign nganong negative, diri positive, diri apod positive. Kay counterclockwise man ta na si force normal is going to the right, pag imo ning ituyok going to the left man ang move, going to the left, down, tuyok na po din going to the left. Sugat sila mo nang negative. Kani nga force yun mo na imuhang frictional force B. Og ako na nang gi-simplify diretso nga naman. Di ba ang frictional force, ang equation is coefficient of friction times your force normal. O ganong negative imuhang frictional force B. Ang yang sense of direction is pasaka. Pag imo ning i-rotate, this is pa down, din tuyok na pod, tuyok down.
Nagsugat sila sa imong frictional force B mo nang nagnegative ta diri a. How about imuhang 800 og 200 Newton nganong ang duha positive man? Kung si frictional force B pasaka, kaning duha ka force panaog or pa downward. Pag tuyok ani niya, pag abot ani nga portion, di ba downward, tuyok, downward, then downward, nagsabay man mo ng positive. Karon ato nang nasabtan nganong negative, negative din kaning duha positive. Ang next natong i-discuss giun sa pagkuha ning 4 cosine 30, 4 sin 30, 3 sin 30, and 2 sin 30. Akong unahon pag-discuss giun sa ni pagkuha kaning 4 cosine 30 and 4 sin 30. Si frictional force B and force normal B is connected ani nga triangle, di ba kani? And this is your triangle. Connected siya ni og diri man ta nag moment. This is 4 meters and this is 30 degrees. Kay diri man ta nag moment, kung imo nang kwaon ang perpendicular distance ni force normal, mo gini siya. O kung kwaon nimo ang perpendicular distance ni frictional force B at your moment arm A, kana gina nga distance, di ba? And ato nang tawagon, this is your X and this is your Y. Ug kaning Y, again, mo ni ang perpendicular distance ni force normal B sa imuhang moment arm. Ug kani imuhang X, mo ni imuhang perpendicular distance ni frictional force B towards sa imuhang moment arm. Na by Pythagorean theorem kay right triangle man ni, we have cosine 30 degrees equals adjacent over hypotenuse. Adjacent y, hypotenuse 4. Kung imo nang i-cross multiply, amo ni mong nakuha 4 cosine 30 degrees. Ug mo ni ang perpendicular distance ni force normal B. Kana nga height padong sa imuhang moment arm. And then to find x, mugamit ta og sine 30 degrees equals opposite kani x over hypotenuse. Kung imo nang i-cross multiply, mo nang 4 sin 30 degrees. Mo ni siya. Mo ni nga distance ato ang nakuha. Now, how about 3 sin 30 degrees or kaning weight sa imuhang man? Kaning si 800 Newton, connected siya ani nga triangle, this one. Mo ni. Og ang perpendicular distance ni 800 Newton padong sa imong moment arm, mo gini ang x, di ba? Kani nga distance. Again, nagyapon kay 30 degrees and you have 3 meters kani nga height or hypotenuse. By similar triangles, kung kana 30, this is also 30 degrees. To find x, we have sine 30 degrees equals opposite over hypotenuse. Muna kung ato nang i-cross multiply, natay 3 sin 30 degrees. Ug mo ni nga perpendicular distance ang atong nakuha or ang value ni x para sa imuhang 800 Newton. How about 200 Newton? Si 200 Newton connected ani nga triangle. Muna natay ang iyang perpendicular distance kay nag-moment man ta. Padong sa imong moment arm is this one. Kani gihapon imuhang base. Mo nang natay again sin 30 degrees equals x over 2. Mo nang natay 2 sin 30 degrees nga distance ni 200. Again timaniha nagkuha ta ani kay di ba ang equation sa moment is force times perpendicular distance. Okay, nasabta naman nato ang iyahang distance nganong nakakuha ta ani nga mga value. Kung ato ning isolve gamit ato ang calcu, natay negative alpha x nga nagrepresent sa atong force normal B times 4 cosine 30 degrees minus 0.20 nga atong coefficient of friction between the ladder and the wall times alpha x times 4 sine 30 degrees plus 800 times 3 sine 30 degrees plus 200 times 2 sine 30 degrees equals 0. To find force normal B, shift solve equals natay 362.2
Newton. Ato ning isubstitute sa summation of forces along y equals 0 to find the force normal A. Muna ang summation forces of x, mo man itong nakuha. Og na naman tay force normal B, ang ato na lang is force normal A. And summation of forces along y equals 0. Naman tay equation nga force normal A plus 0.20 times force normal B equals 1,000 Newton. And by summation of moment at A equals 0, di ba nakakuha ito og force normal B nga 362.31 Newton. Karon para makuha si normal A, atong isubstitute ning value at this equation. Therefore, we have force normal A plus 0.20 times 362.31 Newton equals 1,000 Newton. Kung ato ning i-calculate na atay force normal A equals 927.54 Newton. Kaya na naman tayo value ni normal A ug B, we can use equation 1 to find the coefficient of friction between the ladder and the floor. Munang pag-substitute ning duha, kung ato nang i-divide, we have 0.39. Again, kay coefficient of friction man less than 1 and also unit less. Og diri na human ato ang pag-solve sa sample problem number 2. And see you in my next video.